government formation matang sida moi lakpa ngamngani lakpa ngamoy habri as the representative am oragadi lakpa su tabani ado ma moi lakpuda kana matna moi bu ekhoina ekhogi enemy la ena khangada bus leite moina lakpa matamda warmly ekhoi welcome to bo changi to su to gani khali adina hojik manipur ge lelebo khoi Congress singsi moi bu enemy ne low de na low se bako low su low de adubu problem moi na pen de bagi moi ne separate examination piu khorona pasa gi apam bada as a representative moi na center pressure to ri bese khoi kai gi do masi to bese kai gi no ha bun da ai khoi yeng da badi masu do hai bo punmo ase ai khoi gi community amakaki against the chap channel lei rabagi damakta masi demand to bani han su ai khoi amrom da di low su yong wani aduga low do su yong wani adu masi di yemom tam di masi ai khoi ni chap chap khoi enemy na ni yem ba ta ga di ai khoi manipur apun bagi lei riba khoi gi manipur gi damakta ngang riba to riba thobok to riba punmo si ai khoi aram barom sakrane bako ajuna hujiki leiba topic ta leba kai gi damaga moi tense emergency nungsda cabinet mantri PBI honorable chief minister gi phampi de ho lapang ngudaba mande habisi maram ni kai gi no lapang roi haina haidi gi maram kai no ba mohoi ki bigi ra ong moi hairi ra moi na hauji demand to rubigi moi gi manipur da koi separate on le ge union territory ni ra ni rubigi masi ra phang amro habigi ra masi ni bagi ni ba khapta gi ra phang moi habigi lange ni kai no demand to bagi any manipur na ha manati hojik lei di bam chief minister ya su demand to ni even example makapi ge hojik ki chief minister ya ga atopa sisu oduga political party sing oga su atwa me su ekhoi autonomous bi ga dabni cp ga dabni demand to indian constitution gi pan aya khar lei bani na modu manung ni ba si di ai ni guidance lowe adubu piba tungan bani adubu ni from thok to nyam su ni ri bani adubu piga da badi kana no government of india aduna madu ni re na koi enemy ne na lowe ga di madu arambo egani aduna hojik la ga offer to ba chief minister pira ga su moi rakani Popular government amakak same base center na or Manipur gi hojik leiba leaders na same gi hai taragadi noni ni da ngamba potni adubu hojik fab the same da na leiba se manung da kari hidden agenda leiba no hai basidi miyamna su dum hangnaraga su labani if kari gumba kuki MLA sing se yawrak taragadi makoina taliba demand sing se handokre na khanga doribra na tragana makoidi already koi written commitment amakak piu makoi demand se soi de na pigani habagi written commitment ama piu habagi wafang paw phong tok pa leikrabani adu itaragadi makoi taragadi makoina taliba demand makoina piu hariba commitment se pi khrena khanba yabra oja kamai thamini pase koi san masigi topic asida sum yengbada ekoi asidi manipur manipur amagi oiba issue ama oina ngangnaba ama changne bako manipur gi issue oina discussion toba ama changi masi thoriba punamak se lanai gi nate hoyi tawnari bo punamak irang le issue manipur issue ni just community ani ka issue nate masida yengraga wa ngangba masange baka kai gino haibo hoji tawribasibo hoji ki manipur issue gi degina thopa problem makani asida koina meitei ga kuki khaki enemy gi taita leibadu nate na low se baka masigo orgadi khoi manipur gi issue nate na manipur paja myamna asi discussion to nge daka oide masi manipur gi issue oibi gi makta manipur gi problem se lediba manipur haiba sida kuki ga metei ga crisis thoe community class thoe masi thoe si manipur gi issue nate amrumda community gi ni haina yengba tagadi metei ga kuki si enemy oina ukhrane ba aduna hojik tawriba punma asi thoiba issue si manipur gi problem ni manipur gi issue ni redi manipur gi issue gi oiba discussion to bata bani ngang bata bani
hojik leiriba hojik haiba ngasi topic matung ina ngarap matamdadi ekhoi kan cookie joe dance cookie joes habati mukhoi gi represent oina manipur da kakpani dance emilese cookie joe gi saiti hai tare ko purokki oina moi public singi representative oin lai aduna leiriba asikba leiriba manipur gi representative oina leiba represent tawra leiba MLA singsi ekhoi kana matna makhoi against leite adu mukhoi trasu kana matna enemy natte ekhoi manipur gi enemy natte ba kai gino bo makhoi si manipur gi legislative assembly gi member ne adu matungina masi kana ka ekhoi metai ne su mukhoi de enemy natte atopo to community manipur le di community promote na metai gi against enemy natte amo koki sing MLA trasu ekhoi gi enemy natte ba kai gino bo hai ba mukhoi ne su it's no cookie sing group hai tare cookie joe sing lei dibo praja sing su metai sibo mogi enemy ne lower leiragadi osu aran bane ba hai bo problem sidi manipur issue ni na afabarum da por aga pen da ba myam ngang raga su pen da ba myam hai na raga su adu di solution hai ba mukak lakani adu aina si hairu re aina si tawru re aina si demand tawru re aina masi mo da hai patu pakhato na re haina madu pura thokli ba myam si ekhoi manipur gi ekhoi gi thokhi ba pura mak se ekhoi manipur gi sason tawbada khitang yodabagi aduga kupna yingsilu dabagi thokhi ba kani harum da khoi yin butabani number 1 aduna masida michimina thokiba problem thokiba pender launa punamak ase hojik example ma hairang ase tupita si hojiki hoigi leiriba tense milesi manipur gi legislative government formation matang sida moi lakpa ngamngani lakpa ngamoy habri as representative ama oragadi lakpa su tabani adu ma moi lakpu da kana matna moi bu ekhoina ekhoi enemy raena khangada bus leite moina lakpom tam da warmly ekhoi welcome to go changi tawsu togani khali aduna hojik manipur ge lelebo khoi kamup singsi moi bu enemy ne low de na low se ko low su low de adubu problem moina pen de bagi moina separate examination piu khorona pasa gi apam badda as a representative moina center pressure to ribase khoi kai do masi to bose kai gino habun da ai khoi yengai da badi masu da hairi bo punmo ase ai khoi gi community amakaki against the chap channel lei rabagi damakta masi demand to bani han su ai khoi amrom da di low su yang wani aduga low do su yang wani adu masi di yemom tam di masi ai khoi ni chap chap khoi enemy na ni yem bata ga di ai khoi manipur apun bagi lei riba khoi gi manipur gi damakta ngang riba tawriba thobok to punmo si ai khoi aran barom sakrane ba ko ajuna hujiki leiriba topic ta leba kai gi damaga moi tense emirates munung sida cabinet mantri PBI honorable chief minister gi phampi ro lakpangam godawa mande habisi maram ni kai gino lakpangam roi haina haidi gi maram kai no ba mohoi ki bigi la ongam moi hairi ra moina hauji demand to rubigi moi gi manipur da koi separate on lege union territory ni ra ni rubigi masi ra phangam ro habigi ra masi ni bagi ni ba khatta gi la phangam moi habigi la ngeni kai no demand to basti any manipur na aha manati hojik lei di bami chief minister ya su demand to ni even example makapi ge hojiki chief minister ya ga atopa singsisu oduga political party sing oyaga su atwa me su ekhoi autonomous bi ga da bani cp ga da bani demand to indian constitution gi pan aya khare lei bani na modu manung ni ba si di ai guidance lowe adubu pido tungan bani adubu ni from thok to myam su ni ri bani adubu pigo da badi kanano government of india aduna madu ni re na koi enemy ne na lowe ga di madu arambo egani aduna hojik la ga offer to ba chief minister pido ga su moi rakani pido su lakani kam kai gi masi hai bo issue se
matam khrak khak ki ne ba hojik mo kheknari ba asi no handaraga amasu manipur ge as citizen ama oina leiraga represent toraga lakhiba registration number sing ne ba maduda akhoi pe apam pam da nang re pe da bagi akhoi chu pazagi mihut am oi benina pazagi pam du lauru re khoru re yarga di pibiu havini adu pibudu yadrabanina अगर हाइरिबा अखोइसु हाइरेना पिफम थोपदि खो पियो वना प्रजा इंटरेस्ट हाइरुरे अदुबु इंडियन की कॉन्स्टिट्यूशन मखादा पीबियाबा यादबा हाइबा मखक लेबनिना पीद्रदि छु अदुदि खोइ पुन्ना खोइ लेरिबा खोइ मणिपुर की लेरिबा रिप्रेजेंटेटिव अमा ओइना अखोइ नुसी चनन अमुग लेरगा कमाइ तौसिगे ना नेगोशिएबल मखक लाखपा याबगे लंबी देगे लेहिंगदबनेबा अदुना तदि हजि मोइना स्वाइन निरोबना सुबा लाकदा मानदे स्लाकसु कनो तोगदा ngam mande haibisina masi wahisina kaidogi ebo akhoi hairiba issue se asigi sangdokpagi masak mu chu oineba kaigino bo mukhoi bo akhoi gi sina enemy umna khanna leire jata haina mukhoi lokhi ne ba ko akhoi hoji phauti aina sum khali manipur praja punamakna akhoi kuki jau singbu akhoi gi manipur gi enemy ni nera metai singi enemy ni hanadi kanam batana lode ai ajum haije bani maramdi ai kamo haije gewa masida akhoi gi hojik new government lapom tamda new government lapom tamda khana humana koki jo singi yaphom thokpa yawda semba sendaba masiki question apho leiti masi delay to han bisi government of india nani saka sembada masi community yawi de emile kha yawni yawro habgi damakta nate majority rai dum sem khrani masing ju su khradim sem barni madu sema matamda moina participate to ba habiduna tungambani participate to as the MLA or if participate to patare ko adu assembly lappa laktabena laktogi maramusu laktadi government anuba lapom tamda laktadi ani ahumla absent oragadi mogoi da logi makhada eki makhadi gi matuina mogoi bo so course notice piraga hangani khokani adu ba leibani na adu formation di mogoi yawdasu moya opposed to raise akhoi di yaw har chu sum machine su dim sem ki ne bako adubu yaw haidi ba maram do kai gino yaw haidi representative mo di yaw haidi yadi yaw gani ba yaw gani adubu mokhoina hojik leiba issue sida akhoina leiba akhoina pambadi hoi thokiba issue punamak ase akhoi manipur issue oibana nomadi soidana negotiate togani nomadi soidana interakani nomadi khoi asumba adu punna nusi sanana hinginabagi wakhalomdo soidana lakani khalle laksu lakani adu hojik leibo singdisu lauribo civil organization singsu representative singsu mohi mathau de sakchana lawakani ekhoi na koi parja myamgi issue da nangi interest da koi hairore adu government india na yaraktre aduwa constitution gi batungina manipur sida leiba si thugaibi yadaba leibanina bang territory integrity thugaibi yadaba leibanina masigumba gi ekhoi chapchan leire tuna ekhoi na harisini as representative na koi kuki jogi representative amoina masi tori punamak se ekhoi yagran toru base yadaba si leire na moina sugaina public sing da convince to kan di ekhoi ing tap la kani habse hamra mu thumjin okay sa phazan thambikre khoi gi government formation da khoi gi makhoi yauragasu yaudragasu khoi gi majority leitardi adumak same kini adubu makhoi ni yaudrabasigi maram se khoi gi makhoi na taleba demand se pg pauti yauroi habagi wafam di fogdokpadi laikhrabani adubu hojik leiribase 26 to di yengba tari masi semak tabra habadugi pot de manipur gi thoiba tholakiba conflict se khoi community based conflict ni habagi wafam ko union home minister Amit Shah na phongdok ki ba lei aduga makhoi gi leiriba hosiki
Manipur thoiba crisis haiba tare masiso khoi center gi proxy war ni haiba fawba khoi togan intellectual singna su haiba su lai khrabani dubu center gi side gi demu kai haigi haiba matam da khoi gi hariba se state manung da thokpa internal class amakhak ni haiba gi wafom khak phungdoi but adubu internal class state manung da thokpa state matter oi taraga di state ki lairiba khoi gi machinery or state ki government hana leramba da full power pi jibase kari gi no haiba wafom duni husik lai base even as the government form to gi matang da fawba da khoi center gi yaka yenga leiba habitara khoi gi leiriba state ki leiriba leaders singsna mokoina khoi gi leaders se si leria khoi government se si amagi si faw gi manung da habagi state claim phawa tawba ngam dabagi condition ama khak lakpa masina ne oza kamai thamini bisi je sum yengsi ko hauji hariba supermak ase hoji tholu ba method third to the 2023 the talk about issue is that a center the proxy to Hunbani proxy warni two community as the proxy policy government to wait to the happy group si command pini me am the hainere India government gi mukning cheng the bagi talk problem makni moi thamoi seng lagadi so masi problem ji koi ni chaloi solution thuru pokhi gani habagi mayam gi kholau ni si masi si haidi haire du masi the aina thamdani point di masi hairak ei pajamyam hairak isi kai game dum hairak ino haibo haidi bo separate manipur de ki separate oirage haina representative yauna CSO sinsiga aduga punna moina lauzaraba matam sida kai damukta laurino haibo Indian constitution da ayaba piyaba ni biyabagi pire adubu masiki hariba issue thopam tamadi misi mina yawpam tamdadi maduda kai damukta masi hariba MLA sinda Manipur gi situation sida kai damukta action laudri no hara mugi yingseba madura pamatamadi separate demand to group the indirectly support kanan to give the support of the demand group lady the immediate taraga yaga sipro rasin the separate piro hare maduda muga indirectly support to 49 MLAs sina indirectly support to web aina haisi kai waktu moi immediate yaga Manipur digi separate ojaraga the unit to logena taliba MLA miyam du lit to riba aduda support to is 49 MLAs ni aina hainingeba maramdi makhuina talibudu yade haibse 49 MLA na ngasi pau haideba yes haido maramdi indirectly support to buneba ni ribudo ko adu ni support to ba haisra nataga India constitution da ayaba pibrina madu ni ribudo kaidida haina moi 49 MLAs na tumin le thokli bra constitution di moina ni bi yaba le bina pi de bitwa bani adu mi constitution gi ayaba le gi ni ribudo ekoi no poster kan de na le 49 na le labra asine ni question di anu moi adu di 10 MLAs no lit to bodu da 49 muga indirectly support to heba mandi moi gi against to di ya de hebo he haide adu masidam ga another support to mo proxy ne na haide bogi umna masoi to pom da party national party amagi direct yawriba national party le riba Manipur gi yan hana Manipur gi Pradesh BJP gi leaders na mohi gi party gi disciplinary action haiganu to bi ai ni bi ai yade haba party gi guideline gi wa amada ngam bodo hojik pha wa ngang ki ba amho leite asini so indirectly support to le aduna mathangda majo national party organina mana state ki president ngam mat su national party ne na adu hai kho khoi choi aduna masi Manipur thugai ba representative moina separate demand to nyam se masi party magi yinaga yaroi madu ekhoi first so koi national party gi government BJP rit government male jabanina adu party national party gi president mana national president mana direction pirak pirakte adu da muga adu mu ere masi punamak se koi support to have proof di hariba adudi party na hydrosu
speaker Manipur speaker registration ki speaker na haiba demand toriba Manipur ki separate ojarage Manipur ki damakta masi koi pularoi union treaty ojarage na mahagi makha leiba MLA na demand toraka sa speaker so ko notice for PD to bunu koi action loguni so haide mandi indirectly support asina ne ba koi Manipur sida ojigi akan ba makak ojigi loisimba ngamdana leiri base aduna kangrup masengi ni hairi ba mi amadi kangrup ki sumani to thori ba issue purmakti demand toriba support toriba indirectly support toriba purmak asidi ekoi udeba aduna masi indirectly support tovni lawe kamara leiba mi phadri mara leiba mi mara ina haiba ngamdri adu mo support to chap mane adugi ni ai haise mo ge against na te haisi to wi dabudo to wi dabu maramna na hura bu hurali nan yade haido speaker haiba thokwa hayo MLA miyamna hayo ekon na wina ta na ni bido ko yadi ne masi to hum thok dabani ne adu action lo haisu speaker pressure piud na adu speaker so mohoi ne pirak to so speaker ki to hum thok to ho de adu party ki so president na to hum thok to de adu di mo punamak na ko pajamya wa leba huji ko pajamya community ani mekta Manipur ki issue sida Manipur ki wathok sida community ani khaki dumaina yinga ngangi punamak se aidi ngangan ning deba kuki ga maitai gi nati se hayu problem punamak se Manipur gi neba adi Manipur gi represent toriba medicine tarana to kanda kunu 49 amadi sigre gi ne ko 49 se 49 mere ki dori gi ba ta ni gi do mo si yara brava yade fongo udna party su fongo yado anu to ya le na center su pa ene tarani ya have se center mo 49 mo su pesapi kai gi ba yeng le du ya de ko ajuna ekoi mara le ba mabu example ekoi na police ta report to ka phabi u ha ka phadre di mara le kan na phadre di police to indirectly am support to dra ajuma na ne yo ina haisi adu gadi koi punamo asi kana tholi bano haise koi phajan ying se ba national party amabu koi aina against to bi wan to national party bo adu to pham thok to bi lak to bagi hai ba issue si punamo asi hoju pau lena ta angam dri sin lai se hai ba support to ba demand to ba indirectly support to ba demand to ba masi ani pun ma de ne ba ji solution po pungam do se adu hoju government formation se dunia ba government formation jo hokke masi ke sab mane ba support to bo yori ba ta du indirectly support to bidi ne government formation ji delay to rise support indirectly support to do ba target di athu bo government sem ba any time ya ba ajo masin ba gi achum bo kha to ning gi do ta miyam gi asi media gi thur gi koi ai gi opinion bi ja bani kana ma di against na te to pham thok bo to ning gi do ta ai koi hai bani aduna masi punama ase ai koi khandhabiyo Manipur ki representative sing miyam paja wali si kanan wahali bino ba paja wahali si kanan wahali bino kai gi do ta paja miyam na mai makai thado aga ja IDPS sing wali ba asi kai gi no mai makai mai thai si kanan no mi hat mi pun thoki ba amaga understanding le ho do digi misunderstanding digi thoki ba punamak misimina thoi kanan thon mano ba masi kana responsible no ba responsible lo go mi le ba kuki na me tai habi sikana no me tai na kuki habi sikana no yung kai thwai kana no pura ma sikana ga responsible no ba paja ga responsible na ti ba se representative responsible ne ba mo ko na matam chana lakshin ho do bagi matam chana moi to pham thopu to ho do bagi pura ma si thoki ne ba ko no ye tho masi to de ba sikana ne to ri center na ke gro no to de jo center jo state brain pi de adu no ko na center jo center matam chan lakshin bi de na jo hai de asi pura mak sim yam ngau le ba asi ba issue se hoji Manipur se le ri ni ba ko adu no ji saka semo no seming ba hai pura mak se saka hai si kai gi no ba saka sem no ji kai gi no ba Pajamiyam ko na bagi sem gudu ira pajabo mo henna wa hanna gi saka sendu ira ba masi chamam na ba miya wa ba
hojik lagi ba new popular government hai se new government mu lakan sibu hari bu puno sibu pajamnya muari nyam si ko pengamar ba ko pengamar ba hin matam je henzing gre adu moina laina si henzing banina doctor na kan mangamro ba aduna henzing ke matung da hari ba representative sing sina mayang ge ko na bagi kai wa hai hai daga kui ko han mangu de ge ba IDPS sing changhan mangu ba new government lapada sikiro mi sing yu awa bu ko han mangu ba asi pura ma asi kana response no hai mutum da sa son to ba Rugum public representative sing pun mak ba igi blame to ningi masige mo against nate mo ni sa son to ba hidu du ni sairi se hai se individual mo class no mandat nate party ge against nate tawgu ba party to da ba representative to da ba saka ma le to da ba pun mak to aduga center na pressure to ga pun mak asi athu tum da government la halaga nate ga athu ba da ji IDPS in hanjimba me kai tuwagi ba asigi purma asidi solution pocket of the national government or the central government sina moina ma state adura pang mating pi kan khakta nongu da ne ba hojik phibam di saka bo sending bukum sending the bukum laiga di ni ba mi sing support to bukum adwai to budigi saka se lei ta ne ba aduna masik moma half hearted oi ba proxy mong da ha sa so proxy oi re ba hetra ama ni basi support to ba so so pen de myam so khan mate pinin ba sumai ta ga sum ani mokse sum sakli ba issue mak asida paja manipu paja purma ase awa bas kham thenge masi purma ase kok si ha kadi ai khoi phajana khandasi paja myam su purma ase hai na hai sim myam che ai khoi manipu nu si jaba paja akhang hai purma ai khoi tin yo tharaga khanba matam yore na roba okay ozayam phaja thambikre khoigi miyamgi mute oina lei ba khoigi leader singsina khoigi to form thok pa haba tare madu torok ta baduna maram ora kanda awabadi prajada oina awaba sin nangbani haba fum dri manipur da leiba kang punama si confusion leigada ba adum bagi kitang yawe ai kan hajige government aina jigi Michael na high ki bado jigi panelist mal high ki bado aina government government manipur aina hygiene bam khak le number 1 Joe group hai tai ko Joe group le riba jati with clan mo ki clan le ko madu ma khak list ma phung bom sang number 1 number 2 cookie group ta le riba with clan mogi clan le anam badi moi jiki thado oishnu aduga cookie oishnu jaw oishnu moi si ayam basi clan sina moi jati oin chakum to ya ko jiki hawkip si moi try oin kunai to kheba gangte su ulung gangte chakre adubu aina jiki confusion like the name Haze. How did the government of Manipur now 2 momentum the Joe they are try grammar with clan gossip clans in Sina Johnny. Say cookies na groups na si clans cookie or Tado Hashi or Java Calvinism Tado Hazapanina. Tado with the Yawisikana with clan. See what Fum Masangi. I do the 4 momentum the मैम सिना कना दे डबलिंग यारो डबल चप यारो अमम खक ओइदबनी को थदो बले रिबो क्लान सिंसे कुकी द याव यारो कुकी द याव क्लान से थदो याव यारो ai ngai ni maside ne ba confusion chal isi myam na adu da hojiki jow gi seng na leire ka adu ka confusion se jow and cookie and thado sida kam ba klano leib se athu bu the government na ko list ma pi ba msang he ba adu hojiki parliament pass to ba any cookie drive de yaw ka na no adu da jow de yaw klan yaw yaro number 1 ko thado yaw yaro de thado su cookie any cookie type yaw du na thado bu yaw yaro
ꯑꯗꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯃꯈꯛ ꯄꯤꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯖꯟ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯖꯟ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯁꯦ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯖꯟ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯂꯩꯇꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯅꯝꯕꯔ ꯋꯥꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ ꯏꯁꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯗꯧ ꯌꯥꯎꯏ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯀꯣꯀꯤ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯑꯩ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯡꯃ ꯈꯟꯅꯔꯁꯨ ꯅꯣꯡꯃꯗꯤ ꯌꯥꯅꯔꯒ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯄꯥꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯏꯪꯅ ꯇꯞꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯇꯥꯜꯂꯤꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯅꯥꯁꯨꯕꯨ ꯅꯈꯣꯏ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯆꯤꯡꯅꯕꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯅꯨ ꯑꯁꯣꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯪꯅ ꯇꯞꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯥꯏꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯈꯣꯏ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕꯤꯈꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯄꯤꯜꯅꯤ